Ua whaile ali I matupu Ianga tete nuu. The Lord reigns. Let the nations tremble. O lo tia o I le vao ke rupi. Ia whanga e tia le larulangi. He sits enthroned between the cherubim. Let the earth shake. E siri le alii o Isiona. E mawalunga fo'i o ia I lunga o nu'uma. Great is the Lord in Zion. He is exalted over all nations. Ilato viatu ilo swafa e sili. Male matautia. E pa ia lava ia. Let them praise your great and awesome name. He is holy. Join me in prayer, se utatu talo. Taitasi maulu fale mai la loifo lo fale tapuai. Onisi e ulu fale mai male avenga. Oisi e ulu fale mai male fia male ori. Ai mātou tonu leri ie. Ua vea lava nei whale tapuai. Mātou te o mai ai masairi I laua fio. He ala I tapua inga nei. Haos tapua inga whaifua. Pea unoa malopata si mai. A fio maia. Mā hutaina I mātou. I le mana o laua fio. O le mātou talo lea. E ala atu I lo lava swafa Yesu man malo. Amen. Tātou vi atu I pese valu. Pese valu vi inga le atua. Le a saunia le au pese.
tātou muri ta I pēa, e tusa ma le pāta olotroina o le tusi whaita waso, o le tātou tusi whaitau le nei tai ao, o le amaua lea mai mātai olo nam taupu e sfuru ma le ono, a mata mai le tātou whaitau mai lono whai upu e lua sfuru ma tasi, ai whangata mai lono whai upu e lua sfuru ma valu. Mātai olo nam taupu sfuru ma le ono, a mata mai le tātou whaitau I le lua sfuru tasi o te whai upu, ai whangata mai lono whai upu e lua sfuru ma valu. Our scripture reading today is taken from the Gospel according to Matthew, chapter 16. We shall be reading in Psalm 1 from verses 21 to 28. Whaponga mai ai lea whiong pa ia o tātou tua. Ona po ia na matai e Yesu ona whailoa atu I ona soo. E te tau ona alu o ia Jerusalema, e whatinga aina foi I mea e tele, e toe inga ma le au os taulanga sili, ma le au tus upu, e whasiotia foi o ia, e whatuina foi o ia I le aso e tolu. Whāriu atu ai lea o ia ua whape atu ia Peteru Satani e. I nā alu ia oe I utua. Ua whai oe ma mea o te tausuai. A wā e leo mea a le atua ua e loto iai a o mea al tangata. Ai se fia wha saunga le muina ronola e mau ai ia te ia. A o le wha mau ronola ono o au e mau ai e ia. Ketesemane eru I le mamalu o loni tama. Ona tauia lea e ia e taitasi e tusa mangananga uepa. E moni, o swai ati ati o so, o sumai I e nise e o ati ati o yosi. Se le ato pai e ati li o tamata o salu o namaro. Matthew chapter 16, verse 21 to 28. I shall be reading it in English. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed, on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. "Never, Lord," he said, "this shall never happen to you." Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." Then Jesus said to the disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it.
What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. Truly, I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom. May his words be forever blessed and glorified today, tomorrow, and forever. I whamanuia mai le tātou whalonglongo ma le whaitawina o lana apiompa ia. Ia tu mau ia te ia lo na lava vi inga. Nei māsu malava. Amene. O le atu le avanoa nei I le basenga o whaiaonga awa se tala mo tamiti. At this time, we have a children's time, an hour during our worship. Ia o le avanoa lea. Talofa tamaiti. Ui sole. Talofa tamaiti. O mai oto nei tai au. Lele. I think ese si mantule ngole tamaititi lena faele tala last week. Does anybody remember the name of the person that I did the story last week? Who was it? Timoteo. Timoteo. Does anybody know Timoteo's in English? Timothy. And I think I'm going to, Timothy is going to be Timoteo. So the story goes like this. Who has a tablet? Raise your hand. Who has a phone? Raise your hand. Oh, come on. Let's see who has a phone. Let's be participating in our... Who, you have a phone? Akiripa? Okay. And who has a laptop? Ooh, okay, a few for school. So Timoteo had all of these. And to charge all of these, you need what do you need? A charger. And that charger is used to what? Charge the device. So you have to be plugged in. It has to be plugged in to charge your device, to a cable. So just like your device, your phone, your tablet, your laptop needs to be charged in and plugged in, we also need to be plugged in to God. So we need to be charged for God. So just like your tablet. So the problem was Timoteo felt bored and disconnected. So to his tablet. So what did he do? He disconnected. He felt bored. The tablet ran out, the phone ran out of charge, so what did he do? Charge it, and what did he do? He plugged it in. He plugged in his phone, his tablet, his laptop, because he was bored. So we need that power. We need to be plugged in to God, just like Timothy
plugs into God. So what are some of the things that we need to plug into so that we can connect to God? What are some of the things that we need to be plugged into? Yes, Liam? Praying. Praying. Excellent. So to connect to God, we got praying. What do we have here? Your Bible. Your Bible. So you connect to your Bible, and we can plug in just like our laptop, our phone. What else did I say? Tablet, phone, laptop. Okay. Tablet, phone, laptop. So we had praying, we had our Bible. Wailengole tamititi, Timotel. So for us, we want to remain plugged in. We want to remain charged. But not only through our Bible and our praying, how we can connect to God, being like who? Who do we want to be like, Timothy or Jesus? So when Jesus is being kind, being loving, sharing, we respect our brothers and sisters, respect our parents, honor thy father and thy mother. We're staying connected and we're staying plugged in. You stop doing that, your charge is going to run out for God. Okay? So we want to stay plugged in to who? Jesus. Who do we want to stay plugged into? Jesus. Okay, so as a reminder for Timothy and all of us this morning, let's stay plugged in. You guys all have phones, well, most of you. We use our laptops and we use our tablets daily. So let's use our Bibles as much as we can. Let's pray every day so that we can continue to be plugged in and charged to God. And just like Sully put up there, let's read it together. Ready? Praise to God. Number 2, yep. Remain plugged in, charged for the Lord. Okay, let's say that one more time, nice and loud, so everybody can hear. Ready? Go. Praise to God. Read your Bible. Remain plugged in, charged for the Lord. Charge for the Lord. So as you guys go throughout this week, school, wherever you may go, remember to remain in God, be charged and plug in, read your Bible, listen, be kind, respect one another so we can stay connected to God. This is for Yesu. Amen. Kasi may pati mo wasenga whanau. O le mea o mai tauina i tātou lotu. Ai mi se ai tonu o tātou pūlenga. Wa tuu awa noa i tonu o Sauniga tele. E pai ei tala mo whanau. And I feel good about it because as for myself growing up, you know, I really was lost in church when I was young. My first language was English. So what I sang in the choir, I knew the song, how to say it in Samoan, but I didn't know what the words meant. So can you imagine the kids nowadays? We not only make them feel that they have a sense of belonging, but they feel a part of worship. Pa maloa tulapa tina ngatwenga, ai misel vasenga o paiaonga. Ai misel tatu pulenga, o loo whātāua ina o alon whanau I teimi o Sauniga Lotu. Okay? Au teimi nei, se toi pese maire au pai pese, I le pese o utou saunia, I le nei aso se lau ono spuru. Pese a le atua.
E whātulo atu I le malu tāpua I o le atua le nei tai au. E whātulo atu fo I le pa ia o le tāpua inga. A o le tula I le awa tele ma le whaaloalo e tauai. E pe ona masani ai I a sātai tasi. O le mori mau o tia akono e tūsai o le asia o le tātou a inga lotu. I le nei tai au. A matalia le asesinga a inga lotu le kalesia I le aso ana nafi na ua mai alfontanga le pulenga. A sia e litina matua ia o ilau. Ia malfaltua le o ia tia o li lutu. Whauau le asesinga le nei tai au. Ta maa matua ia mitiloa malfaltua ia to ono. Ta maa matua ia matau. Via lau mal faltua ia Niniva. Faltua o tia kono ia Tifa. Ia sao atu fo ile asia singa e nisho tina ma tutua le kalesia ia ua maota malawa. Ia ona o le nau e fi au waile. Lea o ngā sā I vasenga ma tua whapitoa le nei tai au. A sia le sunga le whaife au ia tamasese mal faltua mal nofo alo. Moli mai alo faanga I malu le kale siele sunga fa fenga mal faltua ia au lo ta pena ia wale fa moe le pulenga I lana fila unga inga nei tai au fai ula si singa la fionga tia kono ia Jason Suta ona sa fa sia mai tia kono ia tia o la sa o mavai ona wole o atu le asesinga ia te ia e pe ona masani ai ia le safa tau wina le mana o le tia kono le nei tai au ma safa ai u ia le asesinga a tia kono ia le ua tatou tapua I whaatasi ma le tia kono nei tai au Jason u whaatau nu ulo mana a o le mori mau I lau sunga al whawhengainga ma le whatua I o le kalesia ai mai se lava le tātou taitai tofi o le tātou e kalesia le wha moe o le pulenga nei tai au momoli mai alo whaanga ta mā matina mā tutua o le kalesia nau le fia awai I tapu inga I asu sātai tasi ai panga ona le ato to le malosi ai o lo tapua I mai pea I maota malawa ma va ai ma sila mai a tato tapua inga ia sa uma o le anganga whaafitai ma le anganga vivi le atua le ai leo lo tato ma futa pea I tapua inga ma sani al tato e kalesia momoli mai o lato lo faanga ma le nganga whaafitai lau susunga whawhengainga mal faltua ma mamalo le kalesia ia tātou talo ia so uma mo I lato mau le malosi e ui lavo na whaingata ma I tu mau le tino ai le aiolo o ma sali pea le whaatutua I le atua e ala I talusanga lau sunga taitai o se mori mau lea fionga I tia kono e ala I le asesinga nei tai au I le awa tele mal whaaloalo whaafitai a ia tātou manatua pea I lātou o lo whātou to lia I mauta ngase ia tamā mātua o loo tausi pēra soifua me leola I mauta malao whaafitai tele
whaptai le pionga tiakono wana ia pailoa le asia singa al tātou nuu. Hei mise le Tagaloa o tātou tina matama matua ulu sina al tātou ekalesia. O latou naunau tai o le fia aua i le tino. Ai ia le atua. Wa mawhai o na tātou so tai mai i latou. Ai le ngata ia i latou. A o tātou uso paanga. O loa vea le kalesia o talitinga. E whai ma mea e mauai i latou. Se to o manga. E alai i le Sauniga pa ia. O lea la ia. Ma alo le whaauau le ngadwenga. A siasi i tātou nu nei. Ma o tatonu. Ia o lo tātou. Au auna i le atua o lo soifua pea lava pea. Ai o maia. Se o tātou o atu i luma o le atua. He ala le tātou talo le whaapitai. Talo le whātua senga. Ia manisi o tātou mana onga. Join me as we go before God in prayer. The prayer of thanksgiving. Our petition. And as we bend in knees for forgiveness. Let us pray. Le tualu mātou tamā. E pa ia lava laua fio. Mai le vavau se yo o le whapau. O le atua lava oe. Mau fōwhanga uma he matautia. E le lava o mātou upu e whamatalaina. Na o le mātou whape atu. Le atua ai. E sili lava oe. Pea mātou mana tunatu. Ile nava yaso o tuanai. Ile mātou ulu whafo ma le mātou ulu pale mai. Tele mea sa whea ngai eilo nuu. Ona whita mwhaingta. I le whaitawina fo i le solo lei. O le aso. Ma le aso. Hai whātai le atua nei tai au. Wa mātou ala whai lau whanunga fi le mū. I le nāpo o mwhai atu. Sa wsiringi o mātou tangata pe mātou te aulia nei tai au. Ai wa mātou ala whai. I le mātango fie ma le sisit ese au fōwhanga. Le mana waola o loo e whai mai pēa. Iau whamanuianga i mātou. O le a ea se mea mātou te whai.